Esselamu alaikum, dragi moji. Danas učimo suru koja nas uči kako da pobjedimo strah od mraka i nepoznatog. Sura El Felek je dova za sigurnost. Učimo je kako bismo znali zatražiti zaštitu od gospodara svitanja, od svega onoga što ne vidimo, a može nam naškoditi. Dok Amina uči, pratite kako se pravilno izgovaraju ovi moćni ajeti. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Sada kada smo je zajedno proučili, sjetite se da je gospodar ljudi uvijek uz vas. Naučiti suru En-Nas znači imati ključ za miran san i čiste misli.